Salam tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, on va faire ensemble la recette de macarot al-kousha aux amandes. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et de partager la vidéo, ça m'encourage énormément. Allez, on va commencer tout de suite. Salam الحبايب، ان شاء الله كامل تكونوا بخير كي تشوفوا هاد لا فيديو. اليوم ان شاء الله جبت لكم مقروط الكوشة باللوز. قبل ما نبداو لا فيديو ما تنساوش تشتركوا في القناة، تفعلوا الجرس وتبارطاجيو لا فيديو. نتكلوا على ربي سبحانه ونبداو في الوصفة. Alors pour commencer, on va avoir besoin de 3 mesures de semoule moyenne. هنايا باش نبداو نسحقوا 3 كيلات تاع سميد متوسط. La vanille. Je mélange bien les ingrédients secs. هنا نخلط مليح المقادير الجافة. Ensuite, j'ajoute une mesure presque remplie de beurre fondu. بعد نزيد كيلة قريب معمرة زبدة دايبة. Ensuite, je la complète avec l'huile. بعد نكملها بالزيت. Je verse la mesure de matière grasse. هنا نفرغ الكيلة تاع اليدام تاعي. Ensuite, je commence par bien mélanger. Je fais rentrer bien la matière grasse dans la semoule. Et je fais cette opération pendant environ 10 minutes. هنا نبدا ندخل مليح ليدام في الدقيق كيما راكم تشوفوا. نقعد واحد 10 دقايق هكذاك وانا نبسس فيهم. À la fin, je couvre ma semoule, je la laisse reposer pendant une nuit entière. Ça c'est très important. Comme ça notre semoule va bien absorber la matière grasse. ودوكا نغطي الجفنة تاعي ونخليه يريح ليلة كاملة. هنا لازم تخلوها ليلة كاملة هكا باش الدقيق يشرب مليح ليدام. Passons à la farce. Là je fais griller légèrement mes amandes. هنايا للحشوة راح نقلي ولا نحمص غير شوية اللوز تاعي ما يلقش يكون فونسي. Vous pouvez faire cette étape au four. هنا تقدروا تدخلوها للفرن إذا حبيتوا. Ensuite, je mixe les amandes. من بعد نرحيهم. Puis après, je mets la cannelle. من بعد نزيد القرفة. 4 cuillères à soupe de sucre. 4 مغارف كبار سكر. Je mélange. نخلط. 4 cuillères à soupe de beurre fondu. 4 مغارف كبار زبدة دايبة. À la fin, j'ajoute l'eau de fleur d'oranger. مع الاخر كامل نزيد الماء زهر. Il faut bien mélanger, bien malaxer les amandes pour faire fondre tout le sucre. هنا خلطوا مليح بيديكم هكذا باش تذوبوا كامل السكر. Le lendemain matin, je prends une mesure moitié eau de fleur d'oranger et moitié eau et je commence par bien arroser ma pâte. غد من داك الصباح ندير نص كيلة ماء زهر ونكملها بالماء ونبدا نشمخ في العجينة تاعي. Avant l'arrosage, j'ouvre bien ma semoule, il faut bien la sabler. هنا قبل ما نبداو نشمخو في الدقيق تاعنا لازم نحلوه مليح كيما راكم تشوفوا من بعد نشمخوه. Et là, je commence directement le façonnage de mes macarottes. Ici, n'oubliez pas de couvrir le reste de la pâte. دوكا نبدا نشكل المقروط تاعي. هنا ما تنساوش دايما تغطيو البقية تاع العجينة. Je réalise un boudin, je l'ouvre à l'aide de mon pouce. Ensuite, j'introduis la farce dedans, puis je referme. هنا ندير حربوش كيما تعرفوا، ندير لداخل الحشوة تاعي ونغلق عليه. Je le façonne bien. نسقمو مليح. الجهة اللي غلقناها نديروها من تحتها. Ensuite, je réalise des losanges à l'aide de mon emporte-pièce spécial مقروط. بعد هنايا ندير مقروطات بالطابع تاعي.
Je retire les extrémités هنا نحي كامل الجوانب. Je façonne bien mes gâteaux. هنا نسقم مليح الجاتو تاعي. Ensuite je mets des petites perles au milieu. بعد ندير هادوك العقيقشات من الفوقة. Et je les fais cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 30 minutes. نطيبهم في فرن مسخن على 180 درجة لمدة حوالي 30 دقيقة. En ce qui concerne le miel, je l'allège légèrement avec l'eau de fleur d'oranger. فيما يتعلق العسيلة هنايا خففتها شوية ماشي بزاف بالمزهر. Dès la sortie du four, on trempe les gâteaux dans le miel. Ensuite, je les mets sur un couscoussier avec une assiette par-dessous. كي طاب المقروط شوفوا كيفاش جا غوز الله الله ما شاء الله. نديرو في العسيلة المرة الأولى كيما حنا نقولو نطفيوه، من بعد نحطو في الكسكس يقطر، مع العلم أنه درت تبسي من تحتها هكذا العسيلة طيح كامل في التبسي. Il faut les déposer doucement parce qu'ils sont très fondants. Il faut faire attention pour qu'ils se cassent pas. هنا كي تجو تعسلوهم حضروا عليهم باسكو راهم بزاف درايا، دونك باش نيفيتيو باش ما يتكسروناش. En ce qui concerne le miel pour le macarotte, on met en deux fois. La première fois dès sa sortie du four et la deuxième fois juste avant de le servir. فيما يتعلق التعسال تاع المقروط نديروه على 2 خطرات. المرة الأولى نعسلوه غير كي يخرج من الفوق كي يكون سخون، والمرة الزوجة نعسلوه قبل التقديم. La recette d'aujourd'hui est terminée. J'espère que la recette vous a plu. J'espère que vous allez l'essayer. Je vais essayer de vous couper un gâteau pour voir comment c'est fondant. الوصفة تاع اليوم تخلص هنا، ان شاء الله تجربوها. راني قسمت لكم حبيبة باش تعرفوا كيفاش جا طري ما شاء الله ويدوب في الفم. ما تنسوش تبارطاجيو لا فيديو. نعطيكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله. سلام.